Mentah kasi karpui tri ujamang arhazar upnre kibri kibalkam bagi dena shnong daistong kilalit tursha office jangu deputy commissioner ke East Jainti Hill district wan penpau ya ke jengkershan ya ke Mesri Semen kabadai bandan hadaistong kibor repet ya ke district administration ke East Jainti Hill district kilakhang ya ke kerda bandrong hapelau jang ke office deputy commissioner hendrai kinong kershan ke Sri Semen kilapit ya ke jengker narbat rung jebor hapelau ke office jang UDC habayo iya kini ke jenglek na kaliang jong kipulit kimpan si ban bom da kilati ya kibre ki balarung jubor haplau balai I bana pleng kini kiri pai ba kila kawang da ki mau ya ki pulit ki badan ha ka plau jong ka office halor kani ka jingle ki pulit kila bom bat tit ya ki ban backrat na ka te ka jaka hadin ka to kani por kila la ban penpa ya ka kerdo bat ki pai ba ki bakershan ya ka Sri Semen kila yo ban rong ka plau rengka bat ka jing perta bagi dawa ya ka hok ha kani ka jing syak bom lati ha ki pulit kila dan rubon ki reu pai ba ki bala mensau
Apa yang berulang klik mayang ni?